English speaking sama ni ma'am. Ay, hello ma'am, happy watching. Iti mali nulum neke jay ini iti nagsabata titaaw ken langit nangaye abuya di mai matanga nga isut mangiparig na iti panagmaymaysa ket di lawan nororosene di sipnge dumteng tut di sarda agari di ulime agkanayang di lambis ket lumtaw day taladawa kaslata katoy sibay ko apagla lailwa naklawa ket ngabine nagpaitan taataaw nalaglaka lakuma nga umay ka sa rungkaran suratu enu letrato di danton makanay nga inak pangipapasan tuy iliw ko nalaus unay. Hello po Ma'am Kelly Antonio Gose. Hello Ninang Angela Espiritu, Ma'am Nelly Ormadam, Ate Nemia Garabiles, and Ma'am Carol Elorza Passion. And once again, thank you so much, Ma'am Jane Arne Laberhead. Sir Ronaldo Florendo from Upper Bingmotugot na Gilian. Iti rabii sakbay nga inak maturo alae taladawa iparabaw ko to'y puso makita halakuma uray nu darep-dep lae mabang aranen tuirik na maep-ep me tuy ili iti bingbing ka no sumingisi jay ini iti nagsabata ti dagaken langit no bumangon ako
kanti malaglagip ko kasar saritak taladawam kasano ka itanbiyak ko naglawagan ngamine nagbaitan taataaw nalaklaka lakuman nga umay ka sarong karan surat wenno letrato di danton makaanay nga inak pangipapasan tuy iliw ko nalaus unay nga inak pangipapasan tuy iliw ko nalaus unay. Ayan, sa tatapos